kod stvaranja novog proizvoda kreativnost je vrlo mala, ne? Jako puno je prikupljanje podataka, analiza, kako da ja to napravim, što kupci hoće i tako dalje. Tu je AI kakav god da je neusporedivo jači od nas, ne? I daje nam super moć, to je ono što sam rekao. Ja sam radio za neke velike tvrtke u Hrvatskoj, Internet of Things, cjelodnevne edukacije. Mi smo projektirali na satu, što je prije bilo nezamislivo. Razumijete? Mi smo na satu rekli, ti pronađi najbolji senzor za to i to. On je u ChatGPT, daj mi senzore koji su najviše prodani, ti dobiš listu senzora. Ja sam nekad mjesece za to koristio, inženjer je gnjavio da mi nađu najbolju antenu, najbolji čip, najbolji whatever. To se sad nalazi u sekundama i daje ti zaista povećanu kreativnost. Ali kreativnost je tak mali dio, moćan ali mali. Ajde, samo da kažem ovu jednu stvar. Znači, naš mozak, grubo rečeno, ima tu lijevu i desnu stranu. I sad Aco, ulazim u tvoje područje, ne? Znači, jedna je logička i sekvencija. Budi oprezan. Da, korak po korak, a druga je ona trenutačna, ne, emocionalna. Ta emocionalna dobiva oko 60 milijardi, ako se ne varam, podataka na razini nekakve mili ili mikrosekunde. Iz tih milijarde podataka ona izvlači informacije. Gle, ovaj je nervozan, ovaj se žuri, ovaj tu je sretan. Ja se osjećam, toplo mi je, boli me, ne boli me, ugodno mi je, nervozan sam. To su informacije. Tone, to su gigabiti informacija složeni u nekakve emocije koje se nalaze u nama. Taj dio je nemoguće modelirati. Znači, i kad bi bilo moguće... Ja se isto ne bi složio, ja mislim da je to baš moguće modelirati. Da pač, to je već riješen problem. Ajmo sad ovu stvar. Znači, kad je 2016. Go, onaj igra Go kao šah, samo kompleksnija, stroj pobjedio igrača, trošilo je tad 21 računalo je bilo upogonjeno, oko 440 kW energije, a čovjek koji se borio sa 440 kW je bio na 20 W, naš mozak. Tako da nije problem da inteligencija to napravi, kao što nije problem da mi napravimo možda i neku autonomnu vožnju, ali koliko to košta? Razumijete? Evo, pustit ću Davoru da te zakuca, evo. To je jedna od dilema bila do relativno nedavno. Znači, koliko brzo može padati hardverski trošak, odnosno strujni trošak, energetski trošak umjetne inteligencije. Trenutno jako pada. Znači, toliko brzo pada da možda prije 6 mjeseci sam ja isto mislio da je to možda ograničavajući faktor, sad mislim da više sigurno nije. Vi sada možete vrtiti, znači, ove open source modele koje je napravio Facebook, koje je neko jednom utrenirao za $100 milijuna i ne znam koliko megavat sati na svom laptopu. Znači, malo smanjenu verziju sa samo, 9 milijardi parametara možete vrtiti na nečem što više nema strujni trošak koji je značajan. Prednost neuronskih mreža je baš ta. Jednom kad postavite taj jedan kompleksni prostor znanja i kad on je jednom stvoren, on je nekav filter, to je fajl koji je neka vrsta filtera znanja. On u samom izvođenju nije energetski zahtjevan. To sve neuronske mreže, ne samo ove velike LLM, sve neuronske mreže imaju taj princip. I u principu je to ono što će omogućiti da to doslovno dođe, što kažu, na edge, odnosno već danas mobilni telefoni vrte male neuronske mreže koje analiziraju vaše slike, pa vam izvuku lice vaše sa fotografije i od vaših prijatelja. To sve neuronske mreže koje se već vrte na čipovima koji nisu energetski zahtjevni, koji su u vašim mobilnim telefonima. I ovi veliki jezični modeli se tim nekim smanjivanjem, open sourcanjem i radi se njihova primjena u nekim područjima, se smanjuje i energetska potrošnja. Znači, to je taj dio. I tu je sad sigurno i ovaj dio priče. ChatGPT je jako širok model koji radi u raznim područjima. Pretpostavka je da je već danas iza 12 modela, da postoji jedan veliki model koji daje konverzaciju i generalno znanja, a onda ulaze se u nekakva specijalna. I sad jedna od budućnosti je moguće da će se raditi preko pluginova da bi se išlo u neka područja i možda će matematika biti jedna od tih. Druga je da ćete trenirati neuronske mreže koje će biti specifične za određeno područje i onda će one raditi u nekakvom swarmu, što se kaže, odnosno jatu. Znači imat ćete tako jedan konglomerat mreža gdje će jedna upravljati gdje koji upit ide i vraćat će nekakav rezultat. Znači možemo očekivati da ono što danas je jedan fajl, jednog dana će biti puno tih fajlova koji će međusobno interagirati, kontrolirati jedan drugoga, provjeriti da li je rezultat dobar ili ne.
Znači, nedavno sam se igrao sa 4 i tražio sam nešto dosta specifično u nekom području gdje mi je u jednom trenutku on odgovorio, ja za vaše područje nemam dovoljno token. Znači, nemam dovoljno pojmova kod sebe da bih mogao rezultat vratiti kvalitetno. Znači, postoji neka kontrola na izlazu koja je shvatila da ono što mi je vraćao nije dovoljno blisko mojem upitu. Znači, već sad se vidi da je to sustav kompleksniji od samo ovog jednog neuronske mreže. I da, za očekivati da se grade kompleksni sustavi koji će sve ovo što danas vidimo, i greške, i halucinacije, i slabe točke, sve se to mijenja i to se izuzetno brzo mijenja u smislu aplikativnosti na sve jeftinije i lakše načine. Doslovno da se evo i mi sada igramo u uredu sa nekim malo jačim PC-ima, možemo custom trenirati neuronske mreže, što nismo mogli prije pola godine. Ja ću citirati samog Davora, ne, da, bilo je u početku, početni trošak za nešto utrenirati, neki model je 200 miliona, da, ali jednom kad ga utrenirate, vi imate postavljene sve parametre u nekakvom failu i onda ga je vrlo jeftino za upotrebljavati. Ali šta nam to znači? Drago je spomenuo nešto i sad rekao to je nemoguće modelirati, ali to je samo inženjerski problem, optimizacija koja će se desiti prije ili kasnije, ali reću ti šta je nama bilo kao ljudima najnekakva kao stvar, da li će to umjetna inteligencija moći ili neće i tako dalje. Bile su emocije, naravno. Da li ćemo mi moći na neki način modelirati emocije, to je inherentno ljudski, to se ne može oponašati svima tako. Ispalo je da je trivialno. Znači, trivialno je modelirati emocije. Znači, ja sam to već onda predvidio. Ne to uopće, mislim, na razini, da se razumijem, na razini ljudskog govora, nekakvog outputa i tako dalje. Ali sad opet ulazimo na dio što je svijesti. Mi ako pitamo ljude da li oni šta percipiraju, zapravo te emocije su bile puno više mistificirane nego što jesu i mi danas imamo nekakva zapravo istraživanja koja vam pokazuju da super, u nekakvim testovima vi imate umjetnu inteligenciju koja pokazuje više empatije prema pacijentima nego liječnici. To je njihov dojam, ne na kraju subjektivni. Vi mu date odgovore, liječnike, vi mu date odgovore umjetne inteligencije, koji je sa više emocija, i umjetna inteligencija već danas, a daleko smo od maksimalnog razvoja, već postiže bolje rezultate. Znači, ne samo onim dijelovima kao test za odvjetnike, test za liječnike, znanja i tako dalje, nego u modeliranju ljudskih emocija. Tako da ja mislim da će tu biti puno manje problema nego što smo planirali. Da vidim da se vrpoljiš. Vrpoljiš, ima dvije stvari moram reći. Znači, prvo Aci, a onda ću Davoru. Znači, emocija i kompleksnost toga. Ajmo ovako. Ja mislim da je užasno kad čovjek dođe na Facebook, vidi da ima 5000 prijatelja, a nema s kim otići na koncert. Ja mislim da je to užas. Ne? Pazite, tehnologija ti pokazuje da nešto što si fabricirao zapravo nije to. Nije moja rečenica, Tijana Vuković je to rekla, postaće užas kad mi shvatimo ne da AI osjeća, kad nam pokaže da mi ne osjećamo. Već sada mi razgovaramo o tome šta su prave emocije. Moja druga kolegica je dala otkaz u gimnaziji na Gornjem gradu kad nisu znale djeca nabrojiti 5 emocija. Dobro, to što govoriš, Drago, ide u prilog onog što smo mi rekli. Ne, sad ću ti reći ovo. Ja smatram da kompleksnost emocije, jedna je konverzacijska, ta djeca će komunicirati s smajlićima, ne? Ali kad on treba objasniti što je to povjerenje, što je to razočarenje, što je to bijes, razumiješ? To postaje izuzetno kompleksno, ne? Ok, ja bih tu malo uskočio, znači, zato što imamo jedno odlično pitanje ovdje koje se fino nadoveže to, jel? Pitanje je umjetna inteligencija i obrazovanje. I baš u tome bih se nadovezao na ovo. Ono što je sveti gral obrazovanja je 1:1. Znači, da jedan učitelj ima svog učenika, da ga on razumije i emotivno, i njegov nivo razumijevanja, i da prilagodi svoje izlaganje znanja njegovom rastu, da ga vodi. Na personalizacija. Da. Tako je. To je moguće sa umjetnom inteligencijom. To nije moguće sada u razredu gdje imate 20:1 ili 30:1. Tako je. A umjetna inteligencija baš zato što može tumačiti emocije i može ih i svoje emocije, stvorene, nisu to prave emocije, ali on može na prikladan način djetetu od toliko godina davati informaciju, pa malo to promijeniti nakon nekog vremena, pa mu možda reći malo nježnije ako nije shvatilo, pa ga potaknuti na suradnju. I sad ono što ljudi tu vide je jedno veliko otuđenje, svi ćemo pričati sa strojima, ali zašto? Mi možemo zamisliti da taj strojni učitelj
potiče djecu na suradnju. Znači vi možete imati i dalje grupu djece koja zajedno i sa ovim pravim učiteljem i dalje tu treba čovjek, jel, postoji taj dio koji nije samo digitalan, postoji taktilni dio, postoji nekav dio oko društvene socijalizacije, ali ova mogućnost da vi imate svog osobnog učitelja koji raste s vama, koji vam objašnjava, koji zna o vama puno, jel, koji razumije kad ste nervozni, razumije kad ste umorni. Da. I dostupan je 24 sata. Ali već danas je s njom moguće. Jel? Mi smo inače nedavno imali baš na veleučilištu Efektus radionicu, baš specifično umjetna inteligencija u sustavima obrazovanja, gdje smo onda to razmatrali i diskutirali sa više različitih perspektiva. Jedna rečenica koja mi je od tamo ostala, ako pitamo učenike, njih zapravo čak njih ne zanima što znate, vi kao učitelj, njih zanima koliko vam je stalo do njih. Znači, prvo znači emocija, prvo da oni vide da vi njih volite, da je vama stalo, a tek onda idemo razgovarati o emocijama. Međutim, da se mi razumijemo, ja se tu potpuno slažem sa Davorom, danas izazvati osjećaj toga da vam je stalo do nekog, će umjetna inteligencija raditi brže, bolje, efikasnije, kontinuiranije i personaliziranije, nego što je u mogućnosti većini ljudi. Na sreću, nažalost, ne znam, teško mi je reći, ali mislim da tu neće biti problema. I mislim da je ono što je Drago pričao, mislim kao povjerenje i tako da. To su sve informacije koje mi kodiramo kroz jezik u krajnjem slučaju. Sve što je nekakva informacija... Geste, poglede, to se sve lako čita strojem. I upravo to se znači sve može kodirati na načine koje se nama se čine oni komplicirani i tako, ali samo se sjetite, milijarde parametara. Milijarde, stotine milijardi. Znači svakakvu takvu stvar što se nama čini teško i što mi kao ljudi, da mi sad pitamo ljudi da ti objasnim značenje emocije i tako dalje, pa bi dobili različite definicije, pa ne bi ni znao možda sve izraziti verbalno. Ne? Pa umjetna inteligencija tu ima veliku prednost zato što ja mislim da će to biti moguće prilično dobro kodirati i onda ubaciti u različite sustave koji će davati, ako ništa drugo, sad opet se pitamo naravno šta je svijest, ali oni će davati output koji će biti percipiran na način na koji mi želimo da bude percipiran. Eto, to je važno. Ako se ja to mogu ubaciti samo kratko, ne? Ta interakcija će u velikoj mjeri promijeniti dio ljudskog ponašanja, možda će tražiti da budemo malo iskreniji prema sebi ili prema drugima. Šta mislite o tome? Kad već razgovaramo o emocijama, to je meni recimo zanimljivo. Davor je rekao, a tomu nisam odgovorio, kad sam govorio o tome koliko je kompleksno i koliko je energetski zahtjevno prikupiti 60 milijardi senzora u mikrosekundi i donijeti odluku nekakvu, ne? I onda on rekao, da, mi ćemo imati modele koji će se razvijati vrlo mali, ko neki IoT ili nekakve, koji donose odluke u jeftinim malim čipovima, vrlo ograničeno. Znači, imaš bez veze senzor koji ti kaže da li ti na maslinu sletila muha ili nije muha. Znači, to je vrlo jednostavno i to može raditi na bateriju kad se hardkodira i tako dalje. Ali stvar je da će tih senzora biti užasno puno, bit će ih dosta izazovno kombinirati i bit će izazovno napraviti system thinking na tim kad ti trebaš 20 različitih AI alata da dođeš do rješenja. Vraćam se sad, Milane, na tvoje pitanje. Emocije su toliko kompleksne da mi u osjećaju razočaranja ili nekakvom osjećaju straha imamo toliko drugih emocija i mi ih možemo nekakvim jeftinim alatom koji prepoznaje brzinu tipkanja, neće reći, gle, ovaj čovjek se boji. I to je neka razina dovoljna da ti doneseš neku odluku. Ali da ti duboko analiziraš tu emociju, da na temelju te emocije produciraš neku terapiju. A zašto ti, Drago, misliš da su emocije toliko kompleksne? Na osnovu čega? Ne shvaćam. Zato što sam emotivan. Ok, dobro, u redu. Možda je to pravilno reći. Emocije su kompleksne nama ljudima, kada ih mi moramo analizirati. Ali uzmi obzir da misli sad kad ti imaš u budućnosti neke ljude, našu djecu, koji će biti praćeni kroz sve te senzore koje si spomenuo godinama. Ne. Tada za izmodelirati neku emociju i njenu genezu od ranih nekakvih iskustava, traumatičnih ili ovakvih ili onakvih, ja mislim da to uopće neće biti problem. To je ti u trenutku kad si rekao da mi imamo 60 milijardi nečega, u tom trenutku je taj problem riješen, zato što ti znaš koji su ti inputi. U trenutku kad znaš koje su informacije, tad je to kalkulacijski problem koji će se riješiti kad tad. Ne. Mi imamo samo problema tamo kad mi ne znamo
zapravo koji su sve inputi, kako su i da li su kombinirati. To je problem koji ne može se riješiti nekom computational power, ali svugdje gdje ti kažeš mi imamo x milijardu ili 500 milijardi nečega, taj problem je riješen. Sve je to nevjerovatno brzo, agresivno, znači ta nova poslovna strategija zapravo omogućava strašan, brzi i veliki iskorak. Od malih i srednjih biznisa se zapravo sastoji većina društva, veliki su sami po sebi dovoljni čak na kraju krajeva i sebi. Pa da, jasno je da je svaka nekakva velika promjena, neka disrupcija tehnološka je prilika. Prilika je za ulazak mnogima koji rano shvate kako će budući poslovni procesi izgledati, kako će se ekosustav modificirati u odnosu na nove stvari. Na kraju kraja ono što će se desiti ne znamo što će se dogoditi, ali mnogi će pokušavati. Mnogo malih će probati svaki nešto i dobra je šansa da neko od malih pogodi kako će budući sustav biti pozicioniran da se postavi na pravo mjesto u nekom poslovnom ciklusu i procesu. To je ono što bi ja rekao svima da razmišljaju iz svoje perspektive, kako bi oni mogli novu tehnologiju upotrijebiti da u odnosu na svoje neko poslovanje budu brži od drugih. Vi odjednom možete neke stvari izuzetno efikasno napraviti, možete usvojiti neka znanja jako brzo. Ja bi svakoj tvrtki rekao da svakom svom zaposlenom kaže da razmisli kako da iz svoje perspektive koristi te nove tehnologije. Ali tu recimo male tvrtke imaju prednost. Većina malih tvrtki nema neka velika tajne interne informacije koje mora čuvati, dok velike recimo imaju obično, a male mogu jednostavno iz cijelog svijeta, iz ogromnog open source, općenito je kodiranje otišlo u smjeru open source-a i mogućnost da se gradi na tuđem, da nadograđujemo jedni drugima posao, a ne da ponavljamo iste procedure i kodove. A sada kada umjetna inteligencija piše sve veći dio koda, sad se sve još samo ubrzalo. I sad samo treba brzo slagati nekakve te već jako dobre i solidne Lego kockice u nove poslovne modele. I tu je prilika za male. To je definitivno prilika koja se neće ponoviti idućih 10-20 godina. Kad uđu oni followers, znači oni koji to malo lagano izbjegavaju, najedanput se šokiraju koliko je to jednostavno. Ja samo želim reći, ljudi, probajte, nemojte uopće razmišljati da li da ili ne, jednostavno krenite, jer to je nevjerojatno fascinantno i lako to su Ameri radili, to je user friendly, znači ne može biti drugačije. Oni su tehnologiju, kad god ju stavljaju, uvijek gledaju da bude user friendly, znači one najjednostavnije načine razmišljanja, super vrhunski koristan. Moj je savjet, žrtvujte $20 mjesečno, uzmite pretplatu na najnoviju verziju ChatGPT-a, jer je ogromna razlika između te i ove trenutne besplatne, tako da nemojte si dopustiti da zbog $20 mjesečno ne znate što je trenutno moguće. Da. Super. Htio sam reći da nas je tehnologija općenito stavila na svjetsku pozornicu, ne? Od najobičnijeg YouTube kanala. Evo, daj što daš. Razumijete, pokaže se, ne? I to je nevjerovatno. I to je ljudi se tu osjećaju goli. To mi vidimo kod digitalnih strategija, ne? Osjećaju se nervozni, mene sad gleda cijela firma ili me gledaju svi moji konkurencija ili ko i sad šta da ja tu radim. Druga stvar koja je tu problem, kraj tebe s tobom stoji još 1000 drugih ljudi koji isto želi da ih se vidi, da ih se čuje i tako dalje, pa je malo buka. Znači moraš imati nešto za reći da bi te neko čuo, ne? I sad ono što je treće, filteri nisu baš pravedni, ne, nego su vrlo pristrani, a to je sad prekompleksan problem. Prilika je definitivno puno i ljudi koji žele mogu, tu se sa svima slažem, zakoračiti i raditi fantastične stvari. I ono što bi rekao, ne radi se tu o $20, uložite za stručnjake. Mi u Balkanu mislimo da sve možemo sami, razumijete, i miješamo se u područje u kojima znamo i ne znamo. Znači, pa brate, mili, plati stručnjaka, stručnjak će ti u sat vremena pomoći nešto što ti nećeš u mjesec dana. Postoji jedna dilema koja mislim da je važno istaći, ali to je važno. Znači, da li ćemo svi zajedno koristiti te zatvorene sustave koje će kontrolirati 3 najveće firme na svijetu i da li će oni imati te nekakve zapadne vrijednosti ili kakve god, znači nekakve vrijednosti moraju imati. Ili će se ići u drugom smjeru. Za sve koji zanima to tema, pogledajte malo YouTube-u, CEO Stability AI, to je jedna manja britanska tvrtka koja ima svoje modele, Stable Diffusion, jedan od prvih modela slika, on se zalaže za drugi princip. Da u principu se grade kvalitetni nacionalni datasetovi, da se open source modeli rade na nacionalnom nivou, trenutno radi i veliki jezični model za Indiju, koji će onda imati i vrijednosti te kulture, vrijednosti tog društva ugrađene,
Jer to je ona, nije samo znanje, postoji vrijednosti. Naše vrijednosti su različite, ljudi su različiti širom svijeta. I nije realno da jedan model može tu svima odgovoriti na isti način, nešto što vrijeđa jednog, ne vrijeđa drugog, nekome smiješ reći na ovaj način, nekome na onaj. To sve se može naučiti modelu, ali jer za očekivati je da se kroz taj jedan otvoreni pristup i puno modela počnu raditi nekakvi resursi na nekim nacionalnim nivoima, da te neka perspektiva bude lokalnija. To ima super stvari i super prilika, ali to naravno nudi i mogućnost nekakve distopije u nekakvim totalitarnim društvima gdje će oni vidjeti samo ono što dozvoljava njihova država. Srećom internet je dosta otvoren, pa uz malo sreće možeš vidjeti što i drugi misle ako se malo potrudiš. Ja duboko vjerujem u taj pristup da bi trebala biti jedna otvorenost i koje informacije ulaze u model, svjesnost koje ulaze, znamo što je unutra open source i onda znamo što želimo. Znači vi možete reći sad jednom takvom modelu, ja sam dizajner iz Indije i daj mi dizajn iz moje kulture, mi kreiraj. Jer trenutno, ako razmišljamo o slikama, možete generirati super slike, ali da, one neće biti baš tako dobro lokalizirane u nekoj kulturi. Ili će imati nekakvi ugrađeni bias iz perspektive Amerike kako oni misle da Indija izgleda, a ne kako Indijci misle da Indija izgleda. Tako da jedna budućnost je da će biti puno toga, da će se to sigurno razviti. Ja se tu ne brinem, tu svijet je velik, open source, ova tehnologija se lako kopira, to treba zapamtiti. Znači lako se kopira, lako se umnaža, možete na USB stiku odnijeti model koji je utrenirao OpenAI i negdje drugdje ga modificirati i napraviti novu verziju modela. Morate imati i prava da bi ga koristili ili ne, ali u open source svijetu postoji puno vrlo kvalitetnih, postoji trenutno 100 modela u upotrebi, bit će ih 10.000 za par godina. Da li mi, ja pratimo globalno, ali recimo biti na primjeru Hrvatske, da li mi tu kasnimo ili je to naša, što ja često volim reći, prilika za male i manje razvijene sredine? Da, nisam siguran jer nemam sve podatke. Ne mogu dati precizan odgovor. Evo, čuo sam jučer jednu kolegicu na predavanju koja je rekla da Hrvatska tu u principu stoji solidno. Znači, u usporedbi ako gledamo 200 zemalja u UN-u, ne znam, na svijetu, mi smo tu relativno ok. Činjenica je da karte su se promiješale i ponovno se dijele. Međutim, koji bi ja tu još level dodatno istaknuo, samo da ga budemo svjesni. Znači da, svakako je savjet koristite alate umjetne inteligencije, ali će vam pomoći da budete konkurentni i kompetitivni. Ali nemojte zaboraviti da možete napraviti i više. Nemojmo samo koristiti ono što postoji. Ja mislim da je ovo prilika za cijeli niz firmi i da kreiraju nekakve stvari. Prve, da kreiraju nekakve AI softvere, alate i tako dalje, da oni budu proizvođači toga, jer naravno vi ako koristite trenutne mogućnosti, da, bit ćete bolje, optimizirat ćete svoju firmu 10, 20, 50%, imat ćete više prihoda. Ali ako ovaj dio pogodite, onda vam to ide puta 5, puta 10, puta 100 i onda zapravo ponašamo poslovne modele ovih koji zapravo kreiraju samu tehnologiju. Tako da ja se nadam, ne mogu reći koliko je to realno ili nije, ali nadam se da ima prostora i u malim zemljama i u Hrvatskoj za upravo takve pametne ljude koji će u tome nekakvom novom području zauzeti dobre pozicije. Jedno posljednje pitanje za svu trojicu. Autorska prava, odnosno intelektualno vlasništvo, to je jedna od tema koja ostaje bilo za kreiranje, bilo za čuvanje toga, pa možda Davore, ako može kratko. Znači, autorska prava i intelektualno vlasništvo su i dosad kompleksna tema bila i ideja zaštite autorskih prava i intelektualnog vlasništva je da se nagradi kreatora. Sad imamo dva efekta koja se događaju. Kreacija više nije samo ljudska, nego postoji ko-kreacija čovjeka i nekakvog sustava u kojem su sve moguće prethodne kreacije i neka cijela povijest čovjeka. I onda se stvori nešto novo, možda kroz par iteracija, vrlo je teško reći gdje je tu granica. A za one koji nemaju osjećaja, jeste li koristili kada Grammarly koji vam ispravlja vašu gramatiku na engleskom, jeste li napisali sastavak i da li taj sastavak više vaše intelektualno djelo ili nije. Vi ćete reći da je, a ja ću reći, nekad davno i lektura se smatrala autorskim dijelom, ne tako davno, a danas više niko lektore ne pita za jel to oni rade ili neko drugi i da li to više intelektualno vlasništvo. Znači, koncept intelektualnog vlasništva je društveni koncept. On će se morati promijeniti, zato što se odjednom mijenja način stvaranja i drugi razlog, zato što je sad stvaranje postalo masovno i bit će ga jednostavno izuzetno puno
neće se moći više razlikovati, neće postati nijedan tehnički način da se razlikuju ljudski od AI stvorenih i tekstova i slika i svega s vremenom. Govorimo naravno o digitalnoj domeni. Tako da ja mislim da sam koncept intelektualne klasične zaštite će se morati bitno konceptualno promijeniti, jer jednostavno sve manje će držati vodu. Jel? Već danas u softveru za ljude koji su iz softvera znaju da intelektualno vlasništvo je vrlo uopće skoro besmisleno u cijelom konceptu softverskog razvoja. Jel? Jer su sustavi prekompleksni pa ih se više ne može dovoljno opisati da bi se zaštitilo. Jel? Drago? Smatram da su mišići u AI-u, zato je augmented, a da je kreativnost u promptu. Ne? To naravno sad ne vrijedi svuda i svašta i mislim da je i dalje to kompleksno pitanje i neće to biti lako regulirati, ali u suštini generativ znači da ti modeli generiraju ono što smo ih pitali na temelju postojećih podataka i kao što Davor kaže, to će morati olabaviti vrlo jednostavno. Ne? Ja sam ta pitanja proučavao i kroz svoj projekt koji se bavi s tim spojem umjetne inteligencije i umjetnosti, AI Art Singularity, gdje smo napravili tu prvu izložbu i ona služi upravo tome da postavimo različita pitanja, različite perspektive, različite odgovore, pa da onda vidimo da li je kreativnost u promptu ili ako vi u Midjourneyu kao prompt stavite recimo samo točku, na primjer, a on vam izgenerira na osnovu toga banalnog prompta nevjerojatne slike, da li sam ja bio kreativan ili je bio neka model kreativan, nemam pojma, stvarno, to je nešto što nam tek ostaje da definiramo. Drago, ti si spomenuo da ćemo moći ubrzati, realizirati, unaprijediti sve ono što mi zapravo mislimo od nekog velikog progresa koji se događa. Znači, to zaista jesu super moći. Ja mislim da su super i ja mislim da su moći. Ogromna količina podataka, ogromna količina informacija koje možeš prožvakati u vrlo kratkom vremenu na vrlo učinkovit način. To je moćno. Ali mi znamo da najinteligentniji ljudi na svijetu su bili zločinci. Ne? I sad to je drugo pitanje, je li ta inteligencija precijenjena? Jel? Da li je ona zlatno tele ili ono nekakav, razumijete, idol kojem se sad svi trebamo klanjati, ili tu treba težiti ipak nekoj mudrosti, jel? Odabrati bolje i gledati neki širi utjecaj svega toga. Dakle, ja mislim da obećanje je tu, ono je realno i veliko, mislim da će sad u sljedećim vremenima puno razočaranja biti, jer ChatGPT nije mi dao ništa, moram platiti 20 € da dobijem suvisli odgovor, pa će to malo splasnuti, ali isto tako će ne stajati, kako je rekao, vrlo će se granulirati, raširivat će se rješenja i nastajat će korisne stvari koje ćemo moći koristiti i spustit ćemo se malo na zemlju, ja mislim. Ne? To je uvijek tako s tehnologijom. Aco, ovaj odnos između drugih i nas i odnos između nas unutar nas je zapravo jedna vrlo složena priča koju nije lako kroz emocije savladati, a s druge strane tehnološki je to baš onak brutalna mašina. To je jedna meni izrazito zanimljiva tema i dosta kompleksna, tako da je s obzirom na vrijeme neću ni otvarati. Ali samo kratko, malo. Ne mogu sad naći u potpunosti citat, ali imamo jednu prezentaciju od jednog svjetski poznatog, ajmo reći, filozofa i kritičara umjetne inteligencije koji kaže umjetna inteligencija nam daje moć bogova na određeni način, ali ono što nam nedostaje je nekakva božanska mudrost da je koristimo. To je taj dio. Ona je super alat, ali mi smo ti koji je zapravo pitanje šta nama nedostaje da je možemo na optimalan i nama dugoročno koristan način iskoristiti. I tu se otvara i to pitanje AI governance-a. Kako upravljati sa umjetnom inteligencijom na globalnoj razini. Ne sad parcijalno svaka zemlja ili svaka korporacija, nego onaj dio gdje se mi svi zajedno moramo dogovoriti što ćemo i kako ćemo, a zapravo uopće nismo sigurni da je to moguće. Tako da mislim da nam jako zanimljivo vrijeme dolazi. Bravo, Aca, to si odlično rekao. Možda još samo Davore kratko, kroz onaj primjer zašto je Nvidia iskočila od svih ostalih se pokazalo koliko zapravo neke stvari treba gledati unaprijed. U industriji čipova je jedna odluka Nvidia prije 10 godina da ide u masovnu paralelizaciju, gdje se sad pokazalo da su modeli neuronskih mreža ti koji točno to zahtijevaju, omogućila da Nvidia danas jako dominira u svijetu hardvera. Možda je to bilo slučajno jer je Nvidia u tom trenutku se optimizirala za gaming tržište kojemu isti taj način procesiranja jednostavnih algoritama uz ogromnu paralelizaciju već na nivou chipseta, ali šire
jednostavno mi je omogućila da sada vladaju svijetom u ovom području. Vidjet ćemo šta će biti iduća. Možda jesu jednog dana kvantna računala, vidjet ćemo, jel, postoji i na tom nivou proboj. U ovom trenutku je tu Nvidia glavni igrač. Mislim da je to čak i glavna prednost ovog nekog zapadnog dijela svijeta, jer taj chipset nivo Kinezi trenutno kasne jedno 10 godina. Pa im je malo teže neke stvari replicirati. To je ta Nvidiina odluka koja nas je sve dovela isto gdje smo danas. Zapravo hrpu toga dolazi iz gaminga, iz igranja, iz toga što ljudi budu homo ludens koji se pokušava igrati, a evo i blockchain i druge tehnologije su također došle iz gaminga kroz zabave, neću reći baš u klasičnom smislu, ali nečeg što privlači našu pažnju. A gaming je industrija koja pokriva preko 5 milijardi, skoro 6 ljudi, znači baza je neverovatna i nije slučajno da se to sve polako slijeva u ozbiljan život. U ritmu života, FIMA.